Central Lairam long tlai the Lairam Times mininan kut kanin tlai na Thawngthanhnak kulleruk Biangreithlep Ni Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai cheu ding kanin som na Thawngthanhnak tu mangben sung CNF CNA ni ral shang ni mino an rot na I rithai si an pek na noa ral maya an kwat na tia chim Myanmar ral shang ni swal nak ngai lo mino na chu sham shamin an rot na I rithai si an pek na noa ral maya an kwat na chu cha mino na ni ral shang thlen mi le tlai khi mi laka kan itel ve nak na lo ring te in kal thut dir a her tia CNF CNA in chim nak no ngai tu Salai chat ni achim CNF CNA in chim nak no ngai tu Salai chat ni chun kan fa le cha zaitin da kan thut dir lai hi khwa kan sak lai zaitin da kan chol chang lai ti hi betak te in kan irarin ngai her ra shang ni hin kan mi phun kan fa le miza pi maya kan ma le ma arban tukin an kan erter mino na an mai le cha ro chan nak ngai lo dingin an chol chang ban tuk asikau ra shang thlen nak chunga nan itel ve nak nga lo miza pi nan di lak film kan te nan thut dir her aliam chia kum ni thum leu te khan ra shang ni an tha jang chon ter dingin swal nak ngai lo mino pol an rot chang na I nun nak tha pin ral maya an kal ter chang na hi ban tuk ra shang chol chang na khi an ngol hlei lai lo pe zulin an chol chang ri ko lai hi ban tuk mino na hi jang fak an si an mai le charwa te ka thinlung a fak ngai ngai atu leo chin ram chung ka do nak zonga hin sham shamin ral ka pa tlak ter atong mi mino pol thi mi liam twar mi le tlai khi mi an umi hi kong he pe tlain mi za pi thei dinga aro hlana phungning te in kan than te lai te achim Salai sang Ling thi na kong Central Executive Committee CDF ha kha Central Council ni chathan chwa Salai sang Ling thi na konga Central Executive Committee CDF ha kha Central Council ni chathan chwa in khoswal pur tu Salai za chung lian chu Thawngthanhnak le arianin din terasi chun thil manning te in aran na kin torel na ka kho nak nga cha a CDF ha kha Central Brigade Committee Legal Affairs Department le Chinland Government Ministry of Defense mod palai na tel in tathai tu bu Special Inquiry Commission chu ser in tathai nak ngai dingin kan chuan chu ma leo tia Thawngthanhnak kulleruk Biangreithlep kulleriat jana chathan an chua Central Executive Committee CDF ha kha Central Council ni chun Thawngthanhnak kulleruk Biangreithlep lei nga jing suimilam pakwal minute som nga chana CDF ha kha Central Council Hall in pi chu achung lei chuan vo ngei tu upa na thei pi nak le nol pek nak tel lowin CDF ha kha ral kap Salai sangling I arol chuang Salai jo swa thongta le se ngan khal tu driver na ni an rak che te thongthei asi cha a CDF ha kha Central Council General Secretary Salai za chung lian ni chet loading in chim o ka avakal na in khat le khat kar a via elnak a chwa cha a thin hongin Salai sangling ni Salai za chung lian chu teng lakina beng chu kong hepe tlain CDF ha kha Central Council bechei zung tlai na waran he tlai dinga Salai za chung lian chu akal na in maithal in aka cha a anun na ka liam kanral kap na karlak boy nak ronga maithal siam na mangin mi tha non na ka chhuak mi chu adik lo mi to serna ningchang lo to serna le ral kap chuan vo ngei tu rian chuan ning he akal mi achalo mi to serna asi cha a fak pi in kan do I kan mo chiat mi tha non nak atwa tu Salai za chung lian chu bechei nak le swal phot nak to dingin Thawngthanhnak le chen khop an si I achuan liao mi General Secretary asina rianin kan din ter Salai sangling chu kan bo chan mi CDF ha kha thok tu chungtel pakhat asi pina chungtel ral kap na ni chuan vo adot tot pek ningin tactical commander hlun brigade commander hlun General Secretary hlun Vice President hlun ti in do thlennak rian rak chuan nun nak apek tiang CDF ha kha ral kap pakhat asi sham ral shang pen nak chalo do leo chana do thlennak rian chuan tu pasal cha shruai tu pakhat Salai sangling kan sungmi chunga chungkhar chingla rual chan hoi kom vial tele do thlennak arian chuan chi chungtel vial te ngei chialung koin kan hi thil kong he pe tlain thil manning te in aran nakin torel nak kho nak nga cha a CDF ha kha Central Brigade Committee Legal Affairs Department le Chinland Government Ministry of Defense mod palai na tel in tathai tu bu Special Inquiry Commission chu ser in tathai nak ngei dingin kan chuan chok ma liawasi
CDF Hakha Central Council Phungsham Ralkap Upadi Ning in Mizapi Maya Phung Ning Te in Le Fianghlang Te in Bechei Nak Tua Ding in Tim Tua Asi Thilo Nak Thil Tuning Hatlai Nak Chungkhar Na Len Kai Nak Le Hakapeng Chung Ara Shang Heka Do Nak Afa Tuk Cha A Tuan Deu in Thawngthanhnak Le Fianternak Kan Rak Tua Kholo Mi Chunga Chungkhar Le Mizapi Ni Thei Thiam Nak He Nan Kan Ngai Thiam Nak Lai Kanin Nol Na Chankar Laka social media chung in adik lo mi bia le la swalpu nak chatlo nak le social nak tampi achhuak mi kan hui kan ngei achia thil sining konga fianter nak le chimrel nak zong a her ning in kan rak tua te lai tia thong kanin thanna tia an lang ter longtlai ji pengni chun tu leo hi West Asia Rambo rak zo in Mizoram chawza nol chwa ban tukin petrol diesel kongkawa kan district zong Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Thawngthanhnak Kule Thum BNSS section za som rukle pathum ni no ngai na akape bantukin nol kachwa Longtlai district chung filling station kipni chawza ni aman akhia minak tam black marketing in petrol le diesel an zuarding asilo Longtlai district chung filling station kipni mizapi cha a license hauloin ni khat a petrol liter som thumle diesel liter thongkhat adurin ampekho petrol le diesel na hi kan in param Myanmar le ramdanga cholet na cha a zuar le pek a kham hini hin permit pek a huap lai lo Longtlai district chunga phungloin petrol le diesel zuar le phor a kham hi nol chwa zulo chu section zanhi kule thum of Bharatiya Naya Sanhita BNS mangin shemkho ansi hi nol chwa ni Longtlai district pum a huap lai benol a han chu thani chunga ngu lai tia Biangreithlep Ni khan no la chwa Thawngthanhnak branch YLA na chungkhar som rukle pasari sina laksong pe Thawngthanhnak branch YLA ni kulle thum thanga Thawngthanhnak kulle ruka khan branch YLA executive committee ni arakhya mizudo in Thawngthanhnak khwa chungkhar som rukle pasari na sin a thonglai nga chiawan pek na Thawngthanhnak branch YLA ni hinchate in anram nei anzo khen mi chu chawza malak na ding ni apal mia atel cha a compensate som thung kwa lex le tloman la Thawngthanhnak branch YLA executive meeting ni chun an khwa compensate la ve lo chungkhar na sina thonglai nga chiaw pek si se tia bia akhia I Biangreithlep Kule Thum Thawngthanhnak Kule Ruk zanpum dia chungkhar som rukle pasari na chu an photzap na an photzap mi di lakhi sing som nga le thong nga asi photzap mi tang singkul budget a chia asi YLA information saknak cha mantim asi atu hi rian zong an thokpa chang Central Yanglai Association CYLA ni chun atang I branch YLA ni azon za ngal in midang cha I an ipek chat na khi asung loi tok pathian thlachwa chau in midang cha a zo chun tlak si zong za ding in adu piak na tia an chimbe Longtlai a kiz kwa leng metafata mainan tlei kum Thawngthanhnak Kule Ruk Biangreithlep Kule Ruk zan suimilam leikhatle minute pasha a Excise and Narcotic Department 23 Assam Rifles le an chuan hoina ni an thongpang thei mi zudo in an duty nak AOC veng Longtlai methamphetamine kg kwa gram zariat pasari kg le angai tu minung panhi lalram wana kum som li le pasari son of 8 lian ming thangale lalrin puya kum som li le pali son of pazona ambeng south aizola khosavi ve chu an tlai methamphetamine phorna ka an man motor Mahindra Bolero registration number MZ064625 zong shempia kansi methamphetamine hi laram wanale lian hing thangani hin aizolaya la in Longtlai zuar dingin antim tua methamphetamine he tlai mi na hi section cut of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act NDPS Act mang in swalphot nak tua pia kan si District Court Longtlai kalpi chol ansi Korta swalthai piak an sia chun kumsha in kumkul tiang thongta khole tangka singkhat in singhi tiang liamtar kho an sifon Lairam chawza ni Joshua van chu ro cha le lai puana pe Lairam chawza Lai Autonomous District Council ni Mizoram arak phan mi lai pa UFC flyweight champion Joshua van chu longpi nak ro cha le lai puanan pe Lairam chawza LADCIO in pu Joseph Lalming thanga chinja Deputy Register Cooperation Department ni Ling P Airport ape Lai pa Joshua van chu Mizorama Thawngthanhnak Kule Ruk Biangreithlep Kule kwa a
New Delhi in Aizol Lengpui Airport aphang Biangreithlep Thawngthanhnak Zonetle Mizoram Mixed Martial Art Association ibomin Mualpui Veng Arding Chuama Hola to ading mi misma fight night ta khwal yanin amhanpi nalai Pusi ngun lian chung MLA MDC le Monkey Boy Thawngthannak ngei Thawngthnik kuleruk Biangreithlep kulenga a Pusi ngun lian chung MLA MDC le Vice President Mizoram Pradesh Congress Committee ni chun Mizoram Monkey Boy General VK Singh chu aumnak lok bhavan a tong in thilbe PLADC kong acheipi Mizoram Monkey Boy General VK Singh ni chun iton nak chan thakan ngei hi lunglom ok ngai asi kan iton anhu bikha VIP launch Lengpui Airport ta asi du ningin chana umlo cha a chan saw ton na kan ngai khawlo nihin a chan sung loi ton na kan ngai hi asung loi tuk tia achim longtai ways bial to MLA ni chun LADC dir mun le harsat nak zaimo an ngai kong Monkey Boy sina achim chun ramri ven him nak zong a longtai district chu ramri pong asi cha a hinakin ifim kan ding le chate in kalpi a her kong achim phone Monkey Boy ni chun LADC dir mun be pi a achia kong le harna anton mi zong asi kho chung in tolrel le malak atim kong longtai ways MLA hi achim LADC Sangau Division chunga Savamit Vas Kim Kalpi Choma Liawasi Alwan Chia Kum Thawngthnik kuleruk vau pi ni leinga thokhan Lai Autonomous District Council Sangau Division chunga Land Revenue and Settlement Department ni chun Survey of Village and Mapping with Improvised Technology in Village Areas akalpi choma liaw Lai Autonomous District Council Sangau Division ni hin Revenue and Settlement Department Officer Alex Lalzompuya Shwainak tanga survey hi an ngei Sentefyang khwa in an ithok I thaltang le pang khwa an di changi zahan Biangreithlep Ni kulek kwa khan cheural an di chuti chun Sangau kholei a ichial in pe zul thwa ma asilai Survey of Village and Mapping with Improvised Technology in Village Areas to India Chauza Ministry of Panchayati Rice tanga John Mangin Fyang Faite in khote hun ma in hun lo ramta le map to asi his scheme ni item mi chu khote mi za pi tam uni in hun lo ram ngei mi kongkawa cha document nget an ngei kho na nga property card pe kasi John Mangin in hun lo ram kha fyang faite in ta le chin chi asi lai cha a pakhat le pakhat kar I boy bai nak ton mi zong a hun tlom ter swamau chang lai chupina hi survey of village and mapping with improvised technology a hin fel faite in hun ma chin chi asi chang cha a khochung than chona ding rian chuan laya chawza ni chor chem bi ka ahman kho phone lai tu tan thong kan than mi chu khavel khana siri lai zo to le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te na lai